Agalo te la sunga vai mo tato fisa pasal la unita ya fatalo ko tul paye mo malu sama lo ka ko fo mo tato ko klam unita ya fa malo se fo mo la ngi ma mal fa ngale la le usul mo fa no te mindi ya sawa so na wa maru fo ini wa ba e ba ga su la ko maru ya ole ma tu ole otro le tate e kapeli ol masin ole wita o yun la au kusul ba ka ve la malu keninga sale malo fa tai mole ne fo itaya fo e lua nei vai ngata te fita no nei itaya minerals e fa pena fo e male aloe vera ta matala minerale fa mo ya patai ele leva se pengi mo se pa ma mo i me ya na tele tem na lu fa su nga mo yung ta ku e mo ya le ele ngata ole to ino la au ta funta tu ma la me le ta te ai ta ma fa le tu nu o vaselen te nei ta tu ta no vitamini a vasola nei la ta no minerale mai o minerale le ki tonu fita le sele fa ngala fi vatanga ele me fa no ta tu ta fi ai sa mo minerale mo fita le ngale me ma e tangata ma ti ngal ma aula o ti sa na le ti o plan le ti fa mai aula tu te fa liwina minerale ile awala me fa fa ngal tangata I tino tangata minerale le ele ina fa ta tu ai ya fa la na fa la o minerale mo la o calcium le mai ngai marlo se po nai manifo o neu soltino e au hoini po loka le toto e marlo se hoi masoltino e o me aile mo mai o me ai mo le susu o sa tin ka mo sa kingi fala au nan me mata sesame seed e me ai ngai mo chlorine o le calcium o le si minerale o chloride e a mai ngai ngau se le acid le fa malu ia me ai tono puta ya me ele mo ele masin pa ele mo ele le po na minerale le pinta to aisa o mai mo ele chloride o le chloride o le masin pa ya le si minerale o le magnesium to mai na ngai po na ivi manifo fa malo senifo po na ivi maneu soltino e masoltino o me ai mo ai o me o la cereal le eta o le wheat piki mo le polisi mo le cornflake ia mo me o nuts e pi ngati mo le cashew nut and macadamia nuts me fa pena ia o sesame seeds mo dried fruits ia mo green leaf vegetables ele silver peas mo le lettuce mo kapisi o le magnesium na o le phosphorus so mai nga mo po na ivi manifo nga fo emiti ai si o me nga mai me ai mo tino me ai le mo ai o le susu mo le susu o le sisi mo le pata mo le yogurt, ia red meat, mo le moa, le ia, me ai sami, mo nuts, mo me o seeds, mo fatula au, e ile pumpkin seed, mo le sesame seed. Ia le si minerale al potassium. Tama malosi la lea, so soni I tata le il fatu, nga il toto mo lunga. Me ai mo ai o la avoka, o the dried, mo fresh fruits, mo seeds, mo fatula au, mo nuts, mo le kama o fai pula, mo le moli, ti polo, mo le pateta. E kamanga potassium o le si fa minerale o le sodium o mai ngā lui fa tasi le sodium o le potassium e papalingi e le sua vaile tono tino e ngā mo nes ma maso tino o kamanga o sodium ia o le ai mo mai ai o le masima o le anchovy o ano manu mo le fete le fa fete lau ke lau puringi o le si minerale o le iron kamane malo si ia ivio tino o mai nga mo o malo si tino ia me ai mo o ano manu dark green leaf vegetables polisi mo le piki mo le cornflake le si minerale o manganese ia nga mo o malo si nga mo ngo sino po naivi mo le sotaina o ano tino o mai mo o mo nuts ala sa ena wholemeal bread cereal mo breakfast el cornflake mo le piki me ai fa pena o le sini na le tau le selini mo fale tele selini I parpala New Zealand a fa mai ta sele antioxidant po pu ai masoltino mo le swa io fa mai mai la mo ai le selini o meat o le ia the dairy food ma Brazil nuts avocado mo lentos mo le seashell e le maso mo le oyster al mineral ta ona o selini ia na me mo mai o pa la o le mo o tele vitamini minerale moltino o te tau mafa so se tu ai ngā whala au ma ano manu mai am tau mafa whala au lanu si ese
e tau mafa lan se po lan wala lan mumu wala lan mata wala lan moli wala lan samsama wala lan pai ole eat a wide variety of food in Mawaia ngame uma malo Samtalanga na mineral. Ole po na me to awala ikele me kasi awala ikele kalo ai ingi mai me ma o. Yeah. For the mai o le tele au me ole mana mi e tono le tino for le vitamini polo tini mineral. Ole ai mawai me ai o lo ta mafana tino tato ai. Yeah, na tono a hol me na le tuna tato fa promotion fa plaza de ia tele tu la fa yo me ai le ngata le lima ia silia tu le aso wa fa tele na lima me ngala mo mo ye wo kele malo va tai ma okay le ta se atu ile aloi ola se tu lango ile o ngate no aloi mo tato ole aloi fa mai over to se la minerale mo vitamini o mai sime nga o mo ile aloi mo tino Kama e whaanga e pepe e manua, mai o pau, insect bites, o pe au e le pi po se ngamu, e ningi ele aloe, ia mwesi ma maisua, e ngal maisua, wha iti ngā, ma au lamu o ti ngā, po bleeding gums, le tele fo mai i sosia tunu o lalagi, kama e olatu whaanga ina la aloe, tonga fiti ai tele, le tele tu ai ngā mai. Ina ule to nga vai la au masanya la to me nga lo fa mai ko ma la nga ke la lo minerale vitamini mo protein mo isi me nga mai la lo o le pawa ma lo sile so so ni ma lo sili pi ai no me fa le to no tino mo isi nga la lo me te ai ki nga to no pa te ai le mangiso pa mo simo se pa tino o e me ka enzyme po me o la nga na la to te fa ma lo sile va ve na pe o manu o tino na te whaanga i o inga hoi leo lo mu se leo pau o tino e te aile vela o mu a hapena muro li mo se vai vela o ningi la loe ke awa ke mga muro li mo whanu kate vela mai whalele ia kamala na a loe ke aile vela na o mu ia matu o ilalo le fiva tu o ilalo le fiva ta inu la loe ina se tape ina hoi meo fungus meo polonga le pe ole o tu le o so pa o tino este yo pe la ta manga uku e na se coloca ina foi fa tu tele ino o siamo o virus el le virus el siamo le mo fulu e kasina nga alo como ya nga fulu fa mai to ngol tino e detoxify your body ina te coloca ina le o siamo le anga e fa ma lo siamo le la lo e nga so se mai el pa mu pe le mu ma osia por pa po san pun amo mo mu le pa o la la sa fa ia ngingi la lo e ki ale le mu me nga mu ki le pa o tino yo no insect bites pa o se insect ia mo so fa fi tau la pa o mo le amo le eczema kasi nga ko fi le eczema ia fa mai fa mai na la ro fa mai a fa pe mo se fa fi tau le pa ala ti pe do la alo na ninga ele o vai na le to no fiti o pa le tau le mai to no la o le alo le me ana le ni manu po la me le to fiti o pa la lo ele ngate fa mama to ele ngate o fa mama to so so ni fiti o tino te ai o no tino fa tu te le na tu po maso tino va ve pe e manu nga pe o se tui istui ona so ni fa le ati di ile fa maluino me ai o mo supermarket ia aloe vera drink el brand ka mo live stream aloe vera juice kamanga e fo in dia so uma kama yo le aloe it heals from inside and outside of the body le ngana la aloe Io la loila, io la I no fonga mafanfana, io la hol tele vai na New Zealand, ma se no fonga mafanfana New Zealand, io la intendo la support plant ba una tola la palpala. E kamanga le ka fu e ka se fu ngal vai aso e pe io la tofa, kamanga io la tofa, ku sa pe le ngi vai io la kamana aloi. Pe
pio som talanga na tamo aloi ko nga fa ale se walo fa ka mo se walo le super le garden center nga mo ya aloi malo o te nei vai nga ma na ya mala nga mol fa fong mala tino ya mala fu fa long long nei tai ao ya ma tango fi ya ya wai nei ai nga la ya la tu aloi la tol fale ya mo ma ko ile ngi aloi ya vai ya wa ki aloi ya samo aloi mai fu ngi si ya aloi ar ko la wa aloi ole aloi e lo mo fi la aloi ai ngolo ke nga fa ke la ko fa ki mo se la o lo mo fi e o la male plan a ko e ka bai plan no se ka fa nga mai ko se fa le umia e ola okay ma no fa ja, le is es manga fa mata por clama le ta ja mas eu ole ma fa mata sultato ke in pepa como ko kele la ko fia ke in pepa ko fiki so se ma ile ma so fa fita le tanga ta o ia se fa mai la ma to le fo ole ke in pepa ole quarter teaspoon le afali pu vai vivela se eu la ia in before your breakfast in before your meal kele ka mai ki tanga ta mo le mau le ngale ke in pepa ya me si kon fika fa ma le si kon fiki ole fa pe tingalo fa ta me fa yo fruities nga ka mo le fa itinga fruities ya mo supermarket malo fa ta mo le tai au la so tu lai pa mo yer ne yaso ya fa ya si mla mi so ni vala mo le olu ta si lu di mo tolu no Ivalima, lo o tasi lo limtolo no Ivalim fa tai fa manuia fa ne bayaso yonso la sanga manuia. Te lava le songa tula e pro pena ko vati mo tano po kala me tua ile ele le foi a stofi